سلام بچه‌ها، بریم سراغ اولین ویدیو چنل اطلاعاتیه. سابسکرایب. سلام بچه‌ها، بریم سراغ اولین ویدیو چنل اطلاعاتیه. سابسکرایب، لایک و زنگوله یادتون نره. بریم سراغ ویدیویی که میخوام کلا بخندونم. Haca, güzel şeyin ha. Mən Şəhristandan gəlirəm. Burada qəribəm. Terminalda mənim pullarımı vırıblar. Olsa 10 min ver, mən buradan gəlib terminala da. Allah səni bala, neyim, necə eləyim eləməsin. Haca, güzel şeylə ha, mən muzahim olaram. Mən elə bir həftəlik qəza yeməmişəm. 50 min versən, özə qəribəm burada. Gedirəm burada bir imanlı, bir yavan yağlı yerəm də, pəni çörəkdən zatdan. Ada, Allah səni neyim, necə eləyim eləməsin. Haca, güzel şeylə ha. Oğlumun sinni yuxarıda, hələ kəstirməmişəm buraca. Pul versən, 50 min ver, mən apam burada beynilmilərdə kəstirim. Ayıya da kəstirsəm, ufunət elə. Oğlun onu sən? Oğlum budur, budur. Haca, qəribəm, bu şunda isə deməmişim. Haca, qəribəm. 50 min, Haza 10 mindir. Qadımın içi yansın, 10 mindir. Vah, nə qıtmırdı. Geç şurada vəliyyəsinə, burayla bir pul vermirlər adama. Nə, remote səndə? Remote məndədir, hə, geç şurada, geç bala. Geç. Haza, qərib ol, haza. هر کی فهمید تو کامنت به من بگه. آخه چه ویدیویی بود لامصب ما. پلویز فشارم افتاده، برام عجولات میخری؟ باش. عجولات نداشت، گفت اصلا نمیدونه عجولات چیه، گفت هیچ جای دیگه هم پیدا نمیشه. بچه اصلا ویدیوی بامزه ای نبود. بگو جگولات میخری ولی فیلم نبی. واقعا هرکی ترسیده توی کامنت ها بهم میگه. No. جان داریم یه همچین چیزی. حالا از اون بر زنش میاد میزندش. یه بار دیگه قصه رو ببینیم. Hai mẹ mà hai توف تو ذاتتون. جان موتورش رفت تو چاله. این چه خنده میکنه. بریم یه بری. یا بلد آجی میز افتاد. میزشون افتاد. بله چه سمی بود. نگاه اصلا چیزی نفهمیدم. اومد بشینه شد بزن از اول. اومد بشینه ژله بود رفت تو چاله. چجوری هم افتاد آستش بردی ببینی. hai mẹ mà hai الفا یا اول در نداره اونجا. بچه تو میخنده. خب بچه ها ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو منو همراهی کردید، پشتم بودید. حمایت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. منم ازتون حمایت میکنم. هر کاری داشتید تو کامنت ها بهم بگید. تا ویدیوی دیگه با همه شما خداحافظی میکنم.